Bila kita sembang pasal pemain yang paling memberi impak dalam NBA, ramai orang akan cakap Michael Jordan. Ada yang kata LeBron James, ada yang kata Kobe Bryant. Tapi kalau kita tanya dekat coach-coach NBA, siapakah pemain yang paling mengubah cara basketball dimainkan? Ramai akan bagi jawapan yang sama, iaitu Stephen Curry. Stephen Curry! This is hard to believe. Assalamualaikum dan selamat datang ke Miyazaki Studio. So, dalam video kali ini, kita nak cerita tentang seorang pemain yang pada awal kerjaya dia, ramai langsung tak yakin dekat dia. Badan kecil, kurus, tak cukup atletik dan ramai orang rasa dia takkan mampu survive dalam NBA. Tapi akhirnya, pemain ni bukan sekadar survive, dia ubah terus permainan basketball dunia. Jujur cakap, kalau kita tengok Stephen Curry hari ni, semua benda nampak normal sebab kita dah terbiasa. Shoot jauh, 3 points gila-gila, half court pun masuk. Tapi sebenarnya, sebelum Stephen Curry muncul, basketball bukan macam ni. Dulu, kalau pemain suka shoot jauh sangat, coach sendiri akan marah player tu. Sebab masa tu, 3 point bukan senjata utama. Tapi Stephen Curry, dia shoot dari logo. Dan paling gila, dia boleh score. Stephen Curry lahir pada tahun 1988 dekat Ohio dan dia sebenarnya anak kepada bekas pemain NBA iaitu Dell Curry. So, daripada kecil lagi, dia memang membesar dengan basketball. Tapi, walaupun ayah dia bekas pemain NBA, tak bermaksud jalan dia mudah. Masa sekolah, ramai scout tengok Curry macam pemain biasa je. Mereka kata dia terlalu kecil, tak cukup kuat, tak cukup laju, malah ada yang kata dia langsung tak sesuai untuk NBA. Cuba korang bayangkan, pemain yang hari ini dianggap shooter terbaik sepanjang zaman pernah dianggap tak cukup bagus. Masa universiti lagi sedih. Universiti besar dekat Amerika semua tak pandang dia. Banyak pasukan besar reject dia. Akhirnya dia masuk Davidson College. Universiti kecil yang ramai orang tak ambil serius. Tapi dekat sinilah Stephen Curry mula kejutkan satu dunia. Dalam tournament NCAA, budak kurus ni mula take down semua pasukan-pasukan yang besar. Defender jaga rapat, masuk. Double team, masuk lagi. Shoot jauh, masuk lagi. Masa itu, orang mula sedar, budak ni bukan normal. Dan benda paling bahaya tentang Stephen Curry bukan shooting dia je. Basketball IQ, movement dia, cara dia baca ruang. Kalau kita tengok Stephen Curry main, kadang-kadang dia tak pegang bola pun, tapi satu pasukan lawan dah panik. Sebab mereka tahu, kalau lambat satu saat saja, Stephen Curry akan kill the game. With the seventh pick in the 2009 NBA Draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. That is it. Bila Golden State Warriors draft Curry pada tahun 2009, ramai orang rasa pilihan itu just normal. Masa itu, ramai lagi hype pemain lain. Tapi perlahan-lahan, Curry mula ubah NBA. Dulu NBA dikuasai oleh pemain besar, center tinggi, pemain fizikal, tapi Stephen Curry datang dan dia ubah semuanya. Semua pasukan mula cari shooter. Budak-budak mula tiru shoot 3 point, malah pemain center pun dah mula shoot daripada jarak jauh. Dan statistik NBA sendiri menunjukkan jumlah percubaan 3 points meningkat sangat tinggi selepas era Stephen Curry bermula.
yang paling menakutkan tentang Stephen Curry, dia tak nampak menakutkan pun. Kita tengok LeBron James, badan macam mesin, Shaq macam raksasa, Kobe pula the killer instinct. Tapi Stephen Curry, dia nampak macam pemain biasa. Tapi bila game bermula, habislah. Hence, the reason why dia diberi gelaran the baby face assassin. Dan benda yang paling aku respect dekat Stephen Curry, dia bukan jenis pemain yang cuba nampak menakutkan. Dia tak perlu marah-marah, dia tak perlu tunjuk garang, tapi satu arena boleh takut dengan dia. Kalau korang tengok defender NBA, ada klip yang tunjuk Stephen Curry berlari je ke half court, defender dah mula panik. Track it down. Curry steps Bayangkan, back for the three belum masuk and kawasan drills 3 poin another. tapi satu pasukan dah takut. So, Itulah impak Stephen Curry. Dan sebenarnya, ramai orang tak sedar, Stephen Curry ni antara pemain yang paling kuat stamina dalam NBA. Sepanjang game, dia sentiasa bergerak, cari ruang, lari ikut screen, pusing sana sini, dan bila defender mula penat, itulah masa Stephen Curry mula untuk kill the game. Ramai orang ingat, Curry sekadar pandai shoot jauh, tapi sebenarnya muscle memory dia memang luar biasa. Untuk shoot secepat Curry, badan dan otak kena bekerja dengan sempurna. Pergerakan kaki, balance badan, kelajuan tangan, fokus mata, semua kena tepat. Sebab itulah bila Curry shoot, semuanya nampak effortless. Dan kalau korang perasan, sebelum era Stephen Curry, jarang budak-budak dekat court cuba shoot jauh-jauh. Tapi sekarang, semua nak jadi Stephen Curry. Pergi mana-mana court pun, mesti ada seorang akan cuba logo shot. Dan sebab itulah ramai orang kata Stephen Curry bukan sekadar pemain hebat. Dia adalah revolusi basketball. Dia buktikan, kita tak perlu jadi paling tinggi, tak perlu jadi paling kuat, tak perlu badan macam monster untuk jadi pemain paling bahaya dekat dunia. Dan sampai hari ni, walaupun umur dia semakin meningkat, bila Curry pegang bola, satu arena masih takut. Dan bagi aku, itulah definisi sebenar seorang legend. So, itulah cerita tentang Stephen Del Curry, pemain yang benar-benar mengubah basketball dunia. Korang setuju atau tidak kalau aku kata Curry ialah pemain paling influential dalam sejarah NBA? Cuba komen dekat bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video sports storytelling dekat Miyazaki Studio. See you in the next video. This is Miyazaki Studio. Assalamualaikum. Stephen Curry? Dad played in the NBA? I bet you want to be just like him. I came back to tell you something. You'll practice hard, and you will be. And in 10 years, I'll be with my dad. We'll be watching you.